Arutani aya aria maumite university-ini itiganite magomanite kwiranira unyitaniri wao rugendo-ini rwa Raila Odinga akimatha giturwa gia president na tigiti wa ngwataniro ya Azimio la Umoja. Nitukukite turi ina caucus itagwo Dons for Baba ya malecturer mothe a Kenyan public universities. Tukite go pledge our loyalty and our support for His Excellency Right Honorable Raila Odinga in his presidential bid. Arutani aya maugite kigina kinini kiria university cigayagiro igiticimbotithagia gutabania mitaratara yothi wa na mbere ta uria kubatie na kuona Raila anakorwo urutani-ini mari na mwiboko ni akongerera kigina giki. Njandikite history ya Manyani detention camp ya Lang'ata detention camp na no ngwire ni ndathire haria Raila Odinga adintainitwo na bururi uyu wa Kenya ri no ikarire mbirira nyingi cia andu aria me sacrifice miturire yao ni undu wa this great country etagwo Kenya. Koguo ri Raila Odinga, he is part and parcel of history. Gatagati-ini ka maundu maria maiguithaniirie riboti-ini iria mamubete bindi ya gikaro giki ni bamwe na kurora misara yao o undu umwe na kugacirithia riera riao ria wira. Arutani ya university ndamatiganeirio ndoigua kuna unions irabeo kamweke ni thirikari ukiigua tamurito wa thirikari ucio ndakora athi thibitari thirikari ni kuriba mbia ciothe no mwarimu angithi thibitari ona angi niko mareka harambi. Agitekaniria na arutani aya Raila augite umwe wa maundu maria ereirie Kenya ni kugacirithia kithomo kuri mwana wothe na njira ya kubeana kithomo gitari maribi kwambiriria thukuru cia muthingi nginya university o undu umwe no thondeki wa iganda. D for B, Dons for Baba. So what we want now is you challenge me, I'm now challenging you people. That you have a responsibility to take me there. And when I get there, I will have your debt. You will say, Baba, it is now payback time. Arutani aya ninge ni amereirie ati kungitwika ni mekumunyiterera ibinda-ini riri ona atwika president ndakamatiganiria. Thutha wa kugia na giikaro na arutani ma university, mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni ereire arutani aya ati arikia kuthurwo ta president wa gatano ni agakorwo akibingia maundu maria mamube makiuga maya ni mamwe ma maundu maria matumaga maremo ni kugacira wira-ini wao. Ngiribotera Inoro TV de kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.